Dia ba telespectadores de MNTV no ouvintes Radio Nacional FM atus ida.ida MHz. Bem-vindo a programa Haburas Vida Espiritual ba episódio 731. Hamutuk faliho Padre João Boavida. Ia tem a reflexão lorong dan nenyang, to se reflecte kona ba fiar nebe halo ita ninya moris lahotu iha rate. No tem a reflexão ohine baseia ba Evangelho São João yang capítulo 11 versículo 21 to 27. No tem a reflexão ohine lilu ita refere ba lorong matebianyang ka lorong finado nebe bolu ita atau reflecte kona ba mistério matenyang baseia ba Jesus ninia hanorin sira. Maluk do bensira. Finado kreda bolu ita atau hanoi hodoming no oração sira hotu nebe mak uluk liu ita no marca ho sinal fiarniang. Ita halibur ya lorong finado laos iha desespero mabe iha esperança. Esperança nebe mai husi Jesus Cristo nebe deha iha evangelho nebe ita serona. Hau mak morisias no moris. Ema nebe fiar iha hau maski mate nia se moris. Declaração makas idane nebe hetang iha João capítulo 11 versículo 21 to 27 revela lielos klean liu husi itan nefiar katak mate laos rohan matene dengan laos terminação maibe passagem ida ba moris iha maromak. Evangelho hahu cenário ida nebe mak todang Marta nebe triste tamba ninia mau Lazaro mate nia mai hasoro Jesus no dehang nai se ita ihane karik haunia mau se lamate lia fansirane expressa tristeza no fiar sira hatudu fuan nebe kanek tambal lakong mabe na fatin karmeting ba confiança iha Jesus tau idane botruma nebe umano tep-tebes tama lia fuan sira nebe Marta koliane dala balong itamos kolia dala hirawana ia itanya moris kolia lia fuan hane sampai hira ita hasoro mistério mate katerus nai seita bot ihane deed o seita bot halo intervenção lalai skarek dal rumah terus no sofrimento irane amila experiência Marta nia hakilar maka hakilar husi sarani ida nebe hamri kia mistério mate nina oeng nia fuan rahong entre lakong no esperança fiar niang. Maybe maski iyan laran susar, Marta nia la fila kotuk ba Jesus. Nia sai hodi hasoru Jesus. Idane mak pas sudah huluk fiar niang. Nebe itareba katak lahotu iharate. Maybe atulori itane laran susar banai duke ita fila kotuk bania. Tama dala balung ita quando experiencia terus no dificuldades mate Botruma nebe itene capacidade la bela na explica ita la bela hetan resposta iha ema i nia perigo makita bela fila kotuk ba Jesus. Tangohi Marta hatu exemplo seluk. Kata kia momento triste nela nia la fila kotuk ba Jesus, mabe nia halai hasor Jesus apresenta nia terus, apresenta nia sofrimento, katak nia mau mate. Marta nia conversa com Jesus mak viagem ida fiar niang. Iha início nia expressa fiar ida iha Jesus niak bit atau cura seita bot ne haunia mau selamate depois ni hakat klian liutan agora mos hau hatene katak maromak seifo bania saida de mak ita husu bania agora mos lefon agora mos idane mak fiar nebe persevera iha nakukung larang fiar nebe fiar katak maromak bele nafating halo milagre maski buat hotu parece lakong. Ita barak participa ia celebração finado niang lori itanya fiar rasik agora. Fiar ida nebe continua reza ba ema nebe ita doming nebe mateona. Hori fiar katak maromak ne misericordia hakat liu fali rate. Ida nemak fiar ya lorong finado niang. Ita fiar katak itanya oração sira bele tulung ema fiar nain sira nebe mateona ninia klamar. Katak ita nia doming bele to na fatim basira lihusi mistério graça divina niang. Bahira Marta kolia kona ba moris yes iha lorong ikus. Jesus hasae ninia fiar husi esperança nebe dog ba realidade agora niang.
how mak Morisias no moris. Hare kata Jesus lah teteng, how say for Morisias, mabe how maka Morisias. Morisias lah os date buat ida nebe se acontece ya futuro. Morisias ne mak buat nebe hahu agora iha Jesus. Fier iha Jesus, kata hahu moris fong nebe mate labele halakong. Moris rohan laik, la os date recompensa ida nebe ita simu depois. Moris rohan laik ne mak relação ida nebe ita hahu ohing no ida nebe mak moris ne rasik. Ida ne mak fiar sarani ninia sentro, ninia nukleo. Mate la iha lia fuang ikus. Katak mate ne lawas ita ne destino ikus nian. Tamba Kristu moris ne forti liu fali yak bit makas liu fali duke mate. Doming as liu fali rate. Oing ita hamrik hanesang Marta hamrik. Antes mistério mateniang. Ita hamrik iha mistério matenina futar oing. Mabe iha presença nai moris niniang. Ita teke ba itania maluk mati bian sire herate no dehang. Nain se ita bot ne. Mabe iha is hanesang ita mos. Ita bele dehang agora mos au fiar. Ita ne ora samba mati bian sira mak expressão fiar agora mos ne. Hanesang Marta dehang agora mos au fiar katak hau ne mau se simu milagre nebe ita bot kare se halo. Ita reza la os tamba ita dubida kona ba maromak ina misericordia. Mabe tamba ita iha fiar tomak ba maromak, ita confiança ba maromak. Ita tene katak domi nunca iha nine rohan. Katak laso sira nebe forma iha Kristu continua maski mate. Klamar sira nebe ita hanoi iha lorong finadu. Balong itane ina amang, itane belun sira. Itane mangalin sira. Nomo sira nebe ita kari kaluha ona o kara sira balong nebe eman lah hanoin kona. Sira moris ya maromak. Ya proseso purificação niang. Hakat ba visão tomak nai ninia gloria niang. Itane oração, itane ninia misa. No halo kari dari niang tulun sira ia sernya viagem idane. Quando ita halo oração, ba eman nebe mate ona. Ita la colia buat mamuk ida. Ita colia ba eternidade. Ya nebe domi nunca falha. Ida nemak santo sira nebe ita dehang ninia kuminyang. Sira nebe moris no mate no sira ne hetam purificação hamutu ia Kristu. Ne atu dia nit kata ia Kristu ida nebe mate ona no ida nebe moris sebele iha kontaktu ba malu lihusi oração. Hafoin deklara katak niamak morisias no moris Jesus hateke ba Marta no husu. Ofiar idane. Pergunta idane. Bele dia sona boru sita ninia fuang. Idane laos questão ida konaba doutrina ka teoria. Idane questão ida konaba confiança. Itabot Marta dehamba Jesus dehamba Marta itabot Marta haunya belung. Ita fiar kata kau yak bit hasoru mate. Jesus pergunta hane samba ita ide ohin lorong. Ita fiar duni katak nia mak morisias no moris. Ita fiar katak ita nia maluk ser nebe mateona seguru iha nia limang. Ita fiar katak mate laos rohang mabe ora matang bakuminya rohan laik homaromak. Fiar lahasai moras separação niang. Bahira ema rumah mate ita experiência separação física. Nebe dala balong halo ita nia fuang moras. Mabe ita nia fiar homaromak lahasai fuang moras idane. Mabe transforma nia ba saudades esperança niang. Ita triste, los. Mabe ita triste ho esperança. Tipo esperança nebe São Paulo colia bahira nedehan. Ami lakoi imi triste hanesan sira nebe lahia esperança. Marta tambah Jesus so fiar nebe kleang. Si nai hau fiar katak ita mak Mesias maromak nina uang mane nebe atumai iha mundo. Ida nemak fiar nebe hare hate ke liu fali rate. Fiar nebe fiar katak domi makas liu duke mate. Katak naroma makas liu duke nakukung, no katak maromak nia misericordia, luan liu duke ita ninia compreensão. Loron dia bai mihotu, buat celebração final niniang, ina maroma karek bensang wain bai mihotu.